basabe isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabe isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi, Sanibonani balandele emakhaya uma khusumdlalo sele nikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg bakithi eMaqonqo. Ngithe namhlanje ke ake ngisondele bakithi ke sizokhuluma ngamaphupho noma ngithi ngephupho lesikole. Isizathu sokuthi namhlanje ngithi ake ngisondele nalo leli phupho ingoba ngiyabona kubalandeli ukuthi liloku liqhamuke njalo bebuza bakithi ukuthi ke ngabe lichaza ukuthini ngokubuka kwami. Okay, njengoba ngizolichaza ke namhlanje ngendlela mina engiliqonda ngayo. Amen. Okay, namhlanje ke ngizoke ngithi ukuphupha isikole bakithi mina ngokwami kwesinye isikhathi ngisho ngithi leli phupho licishe lifane nephupho leli okuthola ukuthi usuzoziphuphundiza noma lingezofana ncamashi, kodwa lapho esingasho sithi lifana khona ilapho uthola ukuthi vele uma uphupha lawo maphupho lawo mabili asuke khomba ukuthi kahle kahle wena ungumuntu kamoya, lifafana lapho ke lamaphupho. Okay, asiqaleke la. Okay, ukuphupha ke bakithi uzithola ukuthi usuphupha isikole kuya singayibeka ngendlela yokuthi noma ngabe ukusiphi isigaba sempilo ngaleso sikhathi noma ngabe kwenzakalani, kodwa uma uphupha isikole kusuke kukhomba ukuthi khona isifundo osuke uzosithola ngaleso sikhathi noma khona ulwazi osuke uzolizuza, ingakho uzozithola ke usuphupha isikole bakithi. Okay, sidlule lapho ke kwenye inkathi ke kuyenzeka uzithole usuphupha isikole kodwa uthola ukuthi vele ungumuntu kamoya, kodwa manje usuku utshengiswa noma umbulelwa bakithi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi noma maduzane uzogcina wena uyile phehlweni. Ukuphupha isikole bakithi kuyakubika lokhu ukuthi kungenzeka ugcine uyile ephehlweni. Usikhumbuleke ukuthi bakithi lapha esikoleni bakithi kusuke kukhona uthisha, kusuke kukhona abafundi, uthisha usuke efundisa abafundi, nawe kusuke kukhomba lapho ukuthi ekugcineni uzogcina uyile kuleya ndawo bakithi, la uzofike kube khona omunye umuntu ozoba ngaphezulu kwakho noma ozokumela, ozokufundisa izinto ezithize. So engakho ngisho ngithi kwesinye isikhathi leli phupho liyakubika ukuthi wena mhlambe ngelinye ilanga noma maduzane noma phela kusuke singazi ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani noma emva kwesikhathi esingakanani uliphuphile lo phupho, kodwa nalo liyakubika ukuthi ngesinye isikhathi noma ngelinye ilanga uzogcina uyile ephehlweni. Okay, sidluleke lapho ke bakithi ke bese siyala ukuthi kwesinye isikhathi ukuphupha isikole bakithi ngingasho ngithi enene idlozi lakho noma izithunywa zakho khona la ngathini khona la ukuthole ukuthi khona umuntu onabantu abadala, uthola ukuthi idlozi lakhe noma izithunywa zakhe ziyazifundisela zona umuntu wazo ngendlela yokuthi uthola ukuthi liyazithwasisela khona labantu abanabantu babo, uthola ukuthi izinto idlozi lakhe liyazithwasisela kuyena. Usuthola ukuthi mhlambe bazomtshela ukuthi bazikhulumela, bayakutshela ukuthi hamba emanzini, bakutshela ukuthi hamba uyomba umuntu owukuthi endaweni ethize, hamba uyokwenza ukuthi lelo dlozi lelo isikhathi esiningi lisuke lizenzela zona izinto kuwena. Lapho kufanele ke isikole wena vele uzosiphupha vele ngoba uyafundiswa, ngoba vele ithongo lakho vele kunezinto elikufundisa zona ezintsha wena osuke ungazazi ngaso sonke isikhathi. Ngicabanga ukuthi iyazwakala uma ngabe ngiyibeka ngaleyo ndlela. Okay, bese siyalana ke uthola ukuthi ke kwesinye isikhathi uzosiphupha isikole
Kodwa manje mangabe usiphupha isikole ebese uziphupha ususemabangeni aphezulu. So mangabe uzoziphupha isikole kodwa manje usemabangeni aphezulu sike sithi kuhle kakhulu ke lokho ngoba kusuke kukhomba ukuthi khona ukuthuthuka noma kusuke kukhona inqubela phambili ezintweni zakho osukuzenza. Nanke ngithi futhi ke kuhle kakhulu uthola ukuthi mhlambe mangabe uzothola ukuthi mhlambe vele ubusuqalile uhambo lukamoya bese uziphupha usemabangeni aphezulu. Kuhle kakhulu lapho ngoba kukhomba ukuthi khona inqubekela phambili kuwena. Kwesinye isikhathi ukuthola omunye ezothi gogo ngiyaziphupha ngisesikoleni kodwa manje ngiziphupha manje mina ngiwuthisha. Angithi uyabona manje ukuthi lelo phupho lihle kanjani, uziphupha usesikoleni manje kodwa manje uziphupha wena uthisha kubeni ungeyena uthisha. Angithi manje kukhomba uhambo ukuthi wena usuhambe kangakanani ngokukamoya nongwakwabantu bakho ukuthi manje okusho ukuthi wena ezintweni eziningi usudlulile kuzona, usuyilento bona abayifuna yokuthi usungakwazi kwesinye isikhathi ukuthi usize abanye abantu noma wena ufundise abanye abantu. Ingakho usuzibona usuthisha. Ingakho ngithi lihle kakhulu leli phupho mosolo ukuthi uzothi moliphupha usesikoleni kodwa futhi manje uziphuphe usemabangeni aphezulu. Okay, kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi ke mhlambe ke uphupha isikole kodwa ungena kwesinye isikhathi umuntu kamoya. Angithi yabona nakho kodwa lokho kuyakhomba ukuthi kusuke kuzoba khona ushintsho oluthize empilweni yakho oluzoba nezifundo ezithize, khona ulwazi wena oluzoba usizo noma ozoluzuza empilweni yakho ngaleso sikhathi noma ngathiwa awusiyena umuntu kamoya bakithi. Okay, siphindekele bese sidlula lana ukuthi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi kuyenzeka bakithi uthola ukuthi uyasiphupha isikole kodwa manje mosiphupha isikole bakithi uziphupha wena njalo nje uthola ukuthi usemabangeni aphansi. Kwesinye isikhathi ngeke ngithi mina akukho kuhle lo uthola ukuthi uyiphupha usemabangeni aphansi ngoba kwesinye isikhathi kuyasho ukuthi empilweni yakho uhambo lwakho kusho kukhomba ukuthi lusekude. Angithi yabona okukhomba ukuthi ziseningi izinto okusazumele uzenze noma ziseningi izinto okusazofunakala ukuthi udlule kuzona ngoba manje wena njengoba bekutshengisa cha usephansi kanganani usaziphupha usemabangeni aphansi. Angithi yabona shuthi indlela yinde kuningi uludu uhambo lwakho osuku usazolihamba ngaleso sikhathi. Okay, ngenzeka kwesinye isikhathi ke okunye futhi engike ngikusho ngithi uma ngabe uzoziphupha usemabangeni aphansi kahle kakhulukazi uma ungabe umuntu kamoya akukuhle futhi lokho kwesinye isikhathi ngoba kuyakhomba ukuma kwezinto zakho. Kwesinye isikhathi usoluthona njalo uliphupha ngendlela eyodwa leli phupho njalo hawu ngiyaziphupha kodwa njalo ngihlale ngisemabangeni aphansi. Kukhomba ungayindawo kwakona lokho kwesinye isikhathi ngohambo lwakho lwakamoya. Ngeke ngithi kungcono kwesinye isikhathi uma ngabe uke waziphupha usemabangeni aphansi mhlambe mase liphinde seliqhamuka futhi iphupho elinjenganalo engathi ungaziphupha kodwa manje kushintshe. Angithi yabona okusuke kuzokhombisa ukuthi indlela yakho iyashintsha noma impilo iyashintsha noma uhambo lwakho osuku usuqalile ngaleso sikhathi la kamoya okhomba ukuthi liya phambili. Manje mengabe uzoziphupha usemabangeni aphansi kuphela kukhomba ukuthi wena usami ndawonye okusho ukuthi ukuya phambili akukho. So nje ngingasho ngithi alilihle kakhulu uma ngabe njalo uzoziphupha usemabangeni aphansi ngoba lukhomba ukuthi inqubekela phambili ayikho kahle. Okay, engizothanda ke bakithi ukuthi ngiphinde nginikhumbuze kona ukuthi uma ngabe uke waba nalo iphupho elinjenganaleli elikhomba isikole ngoba ikakhulukazi vele angeke size sikubalekele kona singalibiza njengokuthi iphupho elihle phinde futhi silibize ngokuthi mhlambe iphupho elimbi kodwa manje ngalendlela bese ngibeka ngayo kancane. Kodwa ke ngithanda ukuthi ungathi mengabuke waliphupha leli phupho ungaba nayo imibuzo kubantu bakho uma ngabe ungumuntu kamoya ukuthi okay ngoba vele usuku usubonile ukuthi namba bekutshengisa isikole ngoba phela bekutshengisa isikole ekugcineni nawe basuke bengakucaciseli kahle ngendlela noma usutholile kulwazi ukuthi yebo bazama ukungitshengisa ukuthi okay ngumuntu kamoya kanje nawe usuyazazi mhlawumbe ukuthi umuntu kamoya. Cela phela indlela kubona abantu bakucha ucela bakucacisele ke manje ukuthi uyabona ukuthi okay nazi izinto abazifuna kodwa abakucacisela indlela ngendlela okuyiyona yona bangagcini ngokuveza isikole ngoba kwesinye isikhathi omunye bakabamvezela isikole
okhomba ukuthi bayafuna ukuthi anene ayephehlweni kodwa bese bengamtshengisi ukuthi akashone ngalaphi. Angithi yabona okugcina kwesinye isikhathi umuntu esemndawonye manje njalo uphupha isikole kodwa manje indlela naye akayiboni. So okwami kahle kahle engikushoyo ithi mangabe uboniswe into iphahle lonto noma ukhanyisa amakhandlela akho ubabuze ukuthi yebo ngibonile ukuthi ningitshengisa u1 no2 no3 no4 yini kahle kahle enifisa ukuthi ngiyenze noma nina ngokwenu nifisa ukuthi ngishone ngakephi. Ngicabanga ukuthi kuzokwenza ukuthi izinto zibe lula ngalapho kodwa nje moke waphupha iphupho elifana nalo leli engathi abantu bakho unganemibuzo nawo eminingi ozoyibuza kubona ukuze uzokwazi ukuthola izimpendulo bakithi. Singakhohlwa ke bakithi ngithanda ukuthi nginikhumbuze njalo ukuthi singakhohlwa ke bakithi futhi ukuthandaza. Mina ke ngiyathanda bakithi ukukhumbuza abantu ngomkhuleko ngoba ngiyawazi ukuthi empilweni yomuntu ubaluleke kangakanani. Singakhohlwa ukuthandaza bakithi kuzona zonke izinto esizenzayo. Ngizocela ke namhlanje ukuthi bese ngima lapho ngizophinda ibonane ngokuzayo. Thokozani.